Happy New Year na si kewa Kulo ke aslosan katingin nakadagalog din fast na met na ke akfasrye nakade na ke Sanri Sifa akfasrye ke tosa na kewa ngan mitiget fast na met ngan broile met nakatfadaga akfasrye announcement si Leum na akfasrye katagani broile Leum God Lena Kali spelsin tak Kulo ke mullas Kulo ke mana kewa Kulo ke langkaleng lom Kulo ke kan black ke tu sen blakin mau pespes Kulo ke kumulai ke dari ke yesa se se bam kat sik kun gas kat orang mangan dalum nain kat Kaiyuck Mwe Read gaslum dai lusari wa gani base oi na ke long si lom yum fwak ke mas wikut kadena kumpel na kewa Paing basic class ke balsi kat pro fwak mana pun life na kumkat aku beto mana kewa kat siak ke mai ke when Sifa na subscribe kat pro amen lulap Oiyac nga akfasrye akkuteyac na ke may na kasreacng so nawi may akfasrye la para nga ko gan bela de interest ko lumishalipan sakto kasi pinawi may na akfasrye ngayon para nga akfasrye Oiyac fijak may bel sa kan nawala nakatfa fast na made in kowos ke akkuteyac God na Oiyac ano ke gosli ngasam kin may nanak sila kum na ke Sanri ngayon kikidin ba nga takom dag akkuteyac bakos kan simasam kin ke may nanak singan pa nga fat mo Leum God El Tokosra Leum God El Tokosra na Bitigat fast na medan ngayon siya ispel sin Paing kowos na kewa in fact Happy New Year na suwos kowos sama kung vibugat ke Facebook tamas like ya share ya kung vibugat ke YouTube na kung sila ke YouTube tamas subscribe kung vin subscribe kasreacng mga akfasrye vibugat na kalom ke YouTube so sign up na ke feature mo min spelar som kan connect genik mindset Akilen klans up saying na bange spelar no Oiyac na mestra wikut kumkan matadalan ni ke website las www.kasreacng.com tam die as links pe kumkan som lie pe mangan kewa na nas wikut ke akde na ke men na ke Sanri na ke belan Sanri Skool Kulo Kulo sikat ke mullas kalingin na kita fast na met na ke akkuteyac na ke men na ke Sanri ana gosli pa lindli makers ke yesa se saying mas met Happy New Year na suwos kewa na si lulap si mga komisyon kin ana gosli pa fat mo Leum God El Tokosra Leum God El Tokosra na ako vin sum na ke wiking kiden chike loeng na ke men naklakum na ke wiking welile si ves tustitari asam kon la mantini ke sette na Oiyac mga komisyon kin biseng pa nga kida sam kin men naklakum na ke Sanri Sifa si vesingan Leum God El Tokosra Leum God El Tokosra na klonsigat ke mullas ngan Paing ko Happy New Year na sum nga inge sir letara kidagalog tin fast na met ke program na siya mitlinga fast na medan nganda ko silbe use men naksilakum na ke wiking si lulap sa mo Leum God El Tokosra Leum God El Tokosra na ngayon kita sam word makin may masama nawiyak leka akiyaki ke books bang standard lesson commentary le ifo ko makinya commentary singan ngani kin top na ke an matkul ke ayula siya pagay nusot top file singan tasakta ayula siya
Yo na nakita we magin siya listen commentary fashion yellow ngul ko tala. Na mga magin oye ka pa tools smart magin nga pa magin locus Bible software si insang musya akkuteyac na says wayang be pangan commentary siya ba mang standard listening commentary. Now Bible English version siya magin pa NASB 95 ngayon usay pa kowos liye version siya na when be Kindle version ke Bible ko try natin siya. Kindle version ke Bible ko try natin siya. Na ngayon usay when naksila ko man gidamdar ke standard listening commentary. Ngayon sa nga ko ipshusuki kaisiye ip more bagay ke standard listening commentary nganda ke introduction na ke ipsemet ipseakluo ipseaktolu na katitikakali. Nagi introduction kusin liye ta kon la yen kon na ke aki na ke akumin galam ke e fwak den mata ke akkuteyac singe ko me kalmen context ta ko ta ko ye me kuvin liye fin bagum sivena orela message chilum sivena some research lom ko some pagkun broy kun magigani sources kuminu se akkuteyac lom na ke men naksi lusen pel sigen ba wikluo na ke wikakos mo. Tanga using kuminli standard listening commentary le mas tanga fin pang David Cook by name mitsingan some pakanak orla pakanak ngan ngakumin mate sumsuk tanga using kuminli na ke fin pang standard listening commentary singa kuminli lang ngaske listening context ngayon nata shokta ngakumin fashion na lang kitan takaliye ifin bange standard listening commentary nada so loing like columns go ak les ngan kumili Chamberlain lime ko pa kumili maka victoria pa ngan kumlip siya Nunak In School el tram kon la na malak kumisenge lendli mekos na Paing mga samgin piang dilash introduction si. Nangata ko samgin introduction si ngan kumililash the introduction ilewis men na max kum dak non ko le mes ilan usi samgin ngan lang ba di kasi ma does God listen kum di ka samgin ge week nga ka bela may the force kada sa mo samgin ele kisin sekile ko kat kumasho ye ifo kum leila ma kainin mga sik mana upe mit kulungan ala na akfasrye sa lowos. Kung hindi pa ang tawagin pa aske introduction sa standard lesson commentary nada siya kung hindi bakal man masangan el tekta ko introduce may nanak sa ako min loeng na gdevasta na med magin logos Bible software siya if ang magin logos Bible software siya min logos Bible software siya magin ke kaisi lut nga isla bachelor's logo as a Pacific University or katorik magin be masters in divinity nga katorik magin be logos Bible software na bangar magin bago wasli ke presentation sila nga. Nagilut sa mga asya na terminal degrees nga akfasrye kat oiber magin logos Bible software. Na sipesingan pa nga especially nga akademya kung fin suk na pa kung baka nakikaslan God or magin sources reliable sources nga. Min katamay masimus dahil contribute ko assume na ke logos Bible software. Kada ngayon pa dahil professors ke dahil professors sa Pacific University, ka Moody institutions, ka Dallas Seminary, ka Finne Biola, kahit dutut lalap Christian schools lalap in America pangan. Now
facts nga pa kumkano magin reliable source ligin ako som Google kasisifengan na flot lagi logos Bible software siya ako masige ipsing Katsunaske introduction kum dito kumunta ka read man na pangasima mga aking akumindisya loyang nake lesson context ifo ko kita jump in lesson context should be lesson context apa kung mo akiye ano natin kal sin nagkakataya loman kuminte shamon may nanaksin namin na kumita faucet ako kum long lamit na kumita ko isang mafal na kaya mo para na nash context le ifo ko fakari ito ip ako siya ki may nanaksin maki context na kum nila context ma David Google magun nga el loing yok na nage Sam sapta sapta singa ulan nang avin loing nage wiking igasin kol nata saan tana Sam sapta Sam sapta singa ul sham gunyak ke man Tuesday Wednesday wayang be sette na pa sendringan tana astari etala kumke Sam sapta singol na kaya magiging context singa kumli masing agawin siya loyang na kaya cash up yan researches nga ela sisla pel wikluo to lumain sum kunet na phone na mga mates nga sumrala fresh na sikko naro makuna kumokatsum na ready kaisi quotations mail el sum kunet kusinga nin mga kumin dictionary na kalam gele mea context nga bram gun nga foko fakakate last na ke Sam sapta singa ulan for singa luin ke for singa lal ko singa dente wisi kata na may na naksay inta ko rala akkuteyac lasho min pa kata bela may tawra akkuteyac lalo so I'm guessing out of context kami pa Sifa na ke akkuteyac Sifa na isong na power nga kum met life ngayon dictionary na loyang na ke akkuteyac le akkuteyac met kasreacng ko finde kum dong Bible program sema liele fall akkuteyac lalo so makuna kiten check yela ka paye fall akkuteyac lan met singan na ke kanin men naksing yokshibe ako mit loyang na ke na bagan context singan kung vinilay na context ng Sam, ilmang Sam yokia na Sam el Sam suko sil David in sang Kulo suko pa nila kalim Kulo na lal na sin ka at kasi bin oiyac kasi bin non ko wo may el palakin dahil kimay na nito el David el Akilen Ma Nukew Kaiyuck Lun God na matan fel na kewa sa malay na Oiyac Lun sa usila kum na ke Sam sapta singan kudalan na kasreacng bros ko pangan kasin sikila kat kumaso ifo ko kum lela makulungin sikya kaya loyangan pangay kalmayan context singan na kadol maging Sam singa ul insang usikal sila askoin usela ifo ko kaya akkuteyac lasho kat akkuteyac may maki context actually blue sige ko lang kat daram mas bingen by literary context pa kain kasi or makinya ngan may kalme ifo ko makinya ka verb fakasi kainin mangan le ifo or makinya kangan na siya ba historical simlang manasin siya ifo ka sim de mesik yakin pel sa mara Samsung shamta yak ko jamon yak na nga ko may fast na mit na ke katloy na ke lesson context ngayon na kung vinli evin pang
ipsinge. Kom die lang Esam, ja singa uler makin Hebrew leda singa ulitkos. Hebrew leda singa ulitkos kan out of the 22 iler makin leda in singa laden acronyms. Bak galmen vaccinen. Dan vart met sama usela gumna ge ipsimet ngan. Ipsimet ngan as ip akos ken fon na mga komisamrum ken eving agan sibe flogan ma Akilen Lun God enti mouse lang aske. Nga kom scroll na lang. Kumili pange introduction pa nga fantari aship ipsimet ngan ipsak luongan na ipsak tolu ipsak akos na conclusion. Ang gila kung kandi taf kovin kandi pangan ibakos mga komisam gana nga use PowerPoint presentation siya nga in mo cash kilan mo kan inakade in fall na kesupen akade loko fin siya ko pa use kal siya nga strategic points nga na kum tako long fwak le kum broy kun na kum ready na finashted at listening commentary na duman na kum magin listening commentary na duman in cash kum some liya points mo authors nga na magin kimamakati ni kesla na sale na ilan matawa na sinmayta. Na disclaimer si pa nga kum liya gilut na kum minsan nag-seminary mo professors nga dahil nga students na mga listening commentary. Si Pesi nga nan pa. Dahil ki kung pinlutigasan ka, kuminsum na the main source. May main source nga Mwe Read God. May sumasamos sila listening commentary siya nga ang laging mo Mwe Read God. Nakadel to book proyla ni gesta na sil na makadel gesta na sil kan pal flieng ako reading gesta listening commentary angan so na kulon ta second hand information got na sil David Cook el flieg gesta listening commentary na am tataka ready faske ako vin kon sum was the urine card sa makat ko suwos sa urine card Brian na sil, ready gaslal, siya Brian na sil, siya fully ready gaslal, siya Brian na sil, ben weekly dole magumsisla or research, kung tilayin na men akkuteyac gitari na sum, na makunak ko mo, pagkatan sa Brian kun, siya fully ready, luto mo dito sa kalan ko sa Akilen God El Mongyang, nagagaslal, kung tinipalakin kalan God, Read Lun God. May Lun God pa mo. Ay use PowerPoint sige nga kumin treni like na game. Ano nga fa ngayon as ip akos kewa na naksingan na ip simit ngan ano nga fa ngayon ip simit ngan pa Nunak In Mwet Ifok nga or magin Nunak In Mwet. Ifok nga or magin bangan lang nga kasreacng na gas English. Ang hindi gas English na that mo humanity's evil. Humanity's evil. Nangaraw ka even bang nga usip nga langas na kasreacng fa mo Nunak In Mwet for singa lu na singa ultoluan. Na nga usip People nada siya. Kung may loeng people nada siya. Nga siya for singaw lon ko siya vingagan flot na tuuk. For singaw luo, singaw tolo. Finga kung tagay ni Riti, Liele, Fakawari, ngayon kamo, ngayon rela mo Nunak In Mwet. Paipsimay ngayon. Loeng kasreacng lang. For singaw luo, Leum sang Kaiyuck na sinmet kulugingen. Esam lowos sa akkuteyac. Na fwak na Kaiyuck los ko. Ilan katin esam lowos sa akkuteyac. Market Nunak In Mwet. Nunak In Mwet tinawo. Nunak In Mwet kulug.
Nunak In Mwet, you made this evil. Men with that, if in wengin kat met kuluk na vonda. Napa Sam so ito kan igas na siya for single luo for single todo el charming ko vinli ips ash for single luo ko vin for flot na ge standard lesson commentary na so il ash fact todo ge for single luo if ako fakangan ako may susum na ge standard lesson commentary na so nga sikingan highlight ye ko mo kan li factual li Rise, O Lord. Gas English singular. Rise, O Lord. Na legnan ke gas ko in fact mo o Leum God. Pangan ipsibit ngan. Paing sinasin ka at maipsiak lungan ko vinliye nag-start lasing commentary an pailangan lift up your hands. Okay, version English nga maging pa NASB. Na fosinga luwaship factolu ke. Factolu ke ngan ba pang highlight ye ke Bible ko siya na so ilfakang o Leum God sang Kaiyuck Lun God panganipsak luan na ipsak tolu ke fosingaul luan pa mo Esam lo sima akkuteyac Nabangan akde nag-iipsimit ngan fosingaul tolu ilang fwak tamit Kulo kakoin pile sa God. Now, vinli fosingaul lo singa nila compare and contrast. Kasi fwak tamit Kulo kakoin pile sa God. Nakulon ilos mo sacn God, ilos akos God. Kung gawin maluwos ngan mat Kulo ka pile sa God. Ilos mo sacn God, ilos aksol. Na pa iipsimit ngan sibe kaslot na iipsak luo ngan iipsak luo ke barpoin sinalas ko pa fosingaul ako singan. Fosingaul ako singan ilfa mo God El Akilen Ma Nukew. God El Akilen Ma Nukew. Ngan ona ki nga fage kishipin siya nga usik commentary siya in Sanri Skool insang usiak siya mayin pel na ko mo maging source kumain na ko nakkalimila mata ko yeme na ko nakkalimila le mata ko yeme mayin even pange may nanak siya akkuteyac ko nga Sanri Skool mga sila sumpaka na eksena sa musik kumineta nga is like a certain listening commentary say listening commentary or parang nga aki kuminakkalimie parang akkalimie le mga Sanri Skool nga mata ko certain listening commentary even nga si Vena ngati alamata ki certain listening commentary ta sakta mayin pang reference bang reference sa mga kolgado lang sila muna kay Sanri Skool parang makinsang akkuteyac na even ba kung sumdut nag-seminary wala kang kaya professors nga line dahil sa nga may mata nag-share listening commentary may super sigan ba kumenda kung sumproy na singkat kung vingi ka dictionary kesa na sum le mea gaslal som proy kin really gaslal na nagim akkuteyac kumoye ko mana ke der makin kun sa listening commentary ngay fwak ni samle sir listening commentary il dal secondary source primary source slash pa gas pa pepolo kung di ko influye mo mamaitingan sa kan pa even kung som really gas na gata na online na naki si bes may kutabela na naki I mean para mas makadigas na si ilta may tingin ilta na si communities may flying Nakatabela, example maler magiging Esam na si kumit ko siya. May katsapake. Katigin na may fakan. Katibangan mo ula siya. Na para na si may fakak si in some proy na si God. Katan i-guess na siya. Siya really gas lang God.
Nangajibe katfolage mulitlasha Oiyac Lun God El Akilen Ma Nukew nangai use Paing Lu and nangakumidlo nage for singaul akoshan for singaul akoshan bashke nage standard lesson commentaries in others and the ilange regarding oppression mo Oiyac Lun God na lang kasreacng God's awareness. Nangalangas na God El Akilen Ma Nukew may ngakuvin som riti Bible ko siya nata siya. Vinlifos nga ako siya lang at sakta. Kum liyen na, kum akilen na o ngaye Kaiyuck Lun God. Kum ako na yung kasapel na kewa may manas lowos esalos na su. Kung kasalos sa na inbel na kewa. Na kung vin proikun non-kofakse ke foskalakos kanta na power ang awise mo Oiyac Lun foskalakos singan pa God El Akilen sa mga langas lake sirotlasing commentary nato saan that mo God's awareness. Finish the listening commentary. Siya na to. Yale kasi ang kumpinta ko riti. Broy Kaiyuck Lun God. Catholic siya na kaya itayak lal. Kumpinta ko magkaninsang dafol lang kaninsang akkuteyac gaslal. Na, wala kaya akkuteyac yung kaya kumta ko really babalik ko siya na so kaya fossingalon ako siya fossingalon ko siya lang tasok na kumli na God God ili tao mana kayo ili eloy pe akilen akolla pel na kayo ilan kaso wait manas yok na ilos ma Easter lang ba mo lang siya Carmen Fax nga pa God akolla ilan tupuk. Oiyac Lun Mwet. Pa kasreacng God El Akilen God El Ma Nukew. Na usi na kum nage Oiyac Lun God siya pa Oiyac Lun God mo Kaiyuck Lun God singaul limekos. Nangayuse be standard lesson commentary sige nga kumindlila. Okay, kami oasr kum langas mo Kaiyuck Lun God. Na kumindliye Oiyac Lun God singaul limekos. God's intervention. Nangakumsum nag-Bible ko siya natin siya. Singaul limekos fwak oing Pascal because nga ako move tali ganun lang kan kila kan lang siya nga saklo wuklede kung tali Pascal because ay Pascal because pangan singaul limekos sukyangan na wala ipisangan in mo kumin mo ganli in mate upena kimatom okay Singaul limekos la mo kanaus la Lun kulug may salal kailos makulug elos haro na tafel la ne kelos tia sifilaro para Oiyac Lun God singaul limekos kan kat flia mo Kaiyuck Lun God katila ilos more kailos tikelos ilos itala na pa ilos for siya na upe pa singaul limekos siya na kung sum nage said lesson commentary na siya na election na akkuteyac kuminkalim gila may kalim siya break the arm of the wikut Pakan Kaiyuck Lun God ngan give singaul limekos ngan na umdil sipeta ko akkuteyac na iluse foske Deuteronomy, Jeremiah, Ezekiel, samtol ng ulit course, samtoluan, mga na phone na ilta ko rala akkuteyac phone si kung finkilik na suwokye le mea kalme na akkuteyac singan. Pangan Oiyac
tolungan sa mga usila kum nag-iipsak akos, ipsaflasingan, Oiyac Lun God. If ang afat mo, Oiyac Lun God, ang flot nag-i-sort lesson commentary na siya. Kasing this kan ifat mo, God's character. God's character. Physically, on ko siya lang, the one who reigns. Ilakate mekal men the one who reigns. The Lord is king forever and ever. Nakumdiel, elusim mga ilakate in backup points le. Ifo ka that mo ipsiagas ka that mo God's character. Na ifo ka kalangas la nagigas kasreacng fat mo Oiyac Lun God may thing ako some ready Bible natter so single on ko sila lang Leum God El Tokosra ni tuk mabat na hindi mga highlight nila Leum God kum facilities Leum God kum fa pro lock lan kum purong o pro lan may fwak pep sukyangan nawalay min kata cut out sukyangan nawalay kum okay di Broilan wet kalbangan. Ay foskali ko siya nga. Leum God kumfa purong o broilan wet fwak pep kumfa akpalaik lowos. Foskal algos kumfa long dong lon wet malil wet makaimdel. Non kolom wona selos the midfell of a kasreacng lowos. Napangan ipsak akos ngayon, ipsak akos ka mo, Oiyac Lun God. Mea Oiyac Lun God, ang fwak lagi, Bible, kusay natin siya. Oiyac Lun God pa nga, highlight yan. Il Tokosra yan ito, mabat, Leum God el purong o proilan, may fwak pep, Fascinados, long dong lun may malila, may magkayam din. If our wuna silos, the fellow of at the kasreacng lowos, Paing, Oiyac Lun God keipsak tolungan. Ko ipsak akos kan, jisakulu. Naking is, manyanak siya, kacham kin ip akos ngayon, umganda ka rewind niya silba long na, ako may kailangan na mea kalmiya na siya. Kung vinliye standard lesson commentary nata siya, ilfiliye pa na siya akkuteyac sila, okay, na mea kalmiya, maingin na kewa. Kung nanakin na mea kalmiya, mamakacharm kin, kacharm kin, ibakos ipsimingan siya nanakin Mwet nanakin Mwet fosingal doluan akluongan pa God El Akilen Ma Nukew fosingal akos na fosingal limego saan ilta mo Kaiyuck Lun God na fosingal ko saan Oiyac Lun God nakikita ko ismo na nakisi ngayon but usas kita noin ko na may kalme na si ko may conclusion sing ako mo nes lagi ang na Leum God el akolla len kasha bel na kewa el akolla len kasha ilusima eneno na kalme pa mitwo pa ilusima sacn God na mitwo ilusima sacn God bakit may makatila long may makatila karangan na may Kulo ka, ospile siya kat. Na makunes ka din sila lang, kung ako masyeke ipse, kanas ka wukol Kuluk. Kat finas ka Kuluk, katarong sila si Fiat, na kalmi kat pile siya kat. Na kat finas ka wuo, kadetak siya si kat, akos mawan kat. Na may naksin ka nga si kumpinig pangato ko siya ilan kat. Kaya ako masyeke may naksin ngayon, makunek kumpinig, luksyan na loyang na kaya. Sila lang makataas kaya. Le singa singa ko me aske ko dem dak mawan God ko dem dak mawas sifena we nak singa to kala sis kumke dak yeo in
Peruk mo to ni siya kasreacng loy na makita akfasrye yes sa siya. Lemay ko malagi 2024 safla. Way mo mo sure okay. Kat lotoy lang kay fan na mga enche kat toto daw eh. Kamama kaip maurik man siya Akiyyok. Mama kat safal lagi flo lagi. Man kan lotoy la fast na met. Lagi kat ismen nak siya correct na Leum God Paing. Kat fin sang sin God. Kat fin Nunak In Mwet God, Kaiyuck Lun God akos God. Kat sin Kulo God pa kita pili God. Kat kaun ke may Nukew ng Akilen Ma Nukew sa pili God, may sikara silos mi sa makayfan na. Makita ko mo din siya lang na ke sin kekin kat Sifa. Ay bangan si Sanri Skool namnas fwak read the journalism commentary feature mo in akkuteyac ng kasreacng mamakum askya. Kulo lulap kowos. Alright, kay bangan akkuteyac may nage Sanri ko nagepelan Sanri Skool an feature magusin on Akilen Ma Read a broy. Na pangama marshning na ngayon spell Sifa lulap na suwos Sifa Happy New Year na suwos kewa. Oiyac ngayon Kaiyuck si broy katrini broy. Leum God flat na. Kulo gaslom sa kumula kringen we dafo gepel sig. Namnas kasreacng akin siya wikut kewa yo na viewers slash ko lusin mo wikut ngayon lusin mo ifatako. Kulo ke mo na babdal. Egat broy siya ke kasreacng kun tietui in akfasrye ko kasreacng ke in na lash kewa. Paing wisak lash ke bel singi babdal kat broy siya may gen win sa fan na dum slum just Christ kat broy. Fwak. Amen.